Gere siasa iburaji tete na mbere tugucokera bwana Mbweri tukari tweta break okuda ikombe kia mai na nande berinya tete na mbere mutegeri ni bwega muno nondu boita na mbere kurumirira ambe toka mutharimi tukuringa ime tukimureka mwerekera jwa mugongo siasa nishite na mbere gochacha tukumureka bora siasa chamiru chithite igita na mbere Kasa Games ni rwari kwambiriria indi na narua niro muthia jwa ngurumanio ya kampeni Teresia Bere North Malava nonto baba election tariki 27 mweri jo jo 11 2025 wa Muthende leo na Newton Karish nimbira nkwire uga mbuge aria mbarie nchambia nani ngo chambia igoro turekirwe mbuga nani kuge netia we assessment yeku yande bura no ukona kampeni mwanganya toikwa kibake akiaria ntere cia to mona ringi to moreja ari daul Teresia Bere North siasa cia Bere North nonto nikonekana igaitire very consequential very we need to usikia ngine iringi na njara chonde na maguru na biona kila kitu. This has been a very funny scenario. Jontu kuona Gachagua milinga anja kwaja aleta anja kwaja, but then let me be open area tekia sera ya guchwagiti ile tekia sera ya gitike cha MP ile tola the most important thing gitwagiti kuina matuyere kendo kuiraja ungo keje uteka dira twali na this we call it what we calling it dira twali na orange ODM. That is how it started. Unu ODM ya mbirinie na iko kuona ni jeka tuena movement which is coming out of these elections, which will come out ikalija ka movement ikaumaja direct out the votes for 2027 ureikalingwa na ile kirinya kuma movement ye named after this one term or two term ndio go neki Orange Democratic Party ODM ya umire kiri chunga kiama kila twarwagira kia twarwaga na kyo kia kalika Orange na banana ala Orange ku win no Orange umire nera movement which is even up to now up to date. So iko kuona ni anya gitareda tanga na kieleweke igweza kiachindana kuma bamba betana kieleweke banga betana tanga nuko na movement ile ya formero yeta mwanya imwe ya Kenya Kwanza, the other one went the other side na tinyo kijotaka kiasi ili bere na ngi naja kapchai na ngiri kasibuka bondo. The winners, they are going to determine something. Not only the election, take win yake bakwenda kuwini na kuidwa kwenda see a political niyo kuona Kindiki is there in and out. Niyo kuona Gachagua is there in and out. Jonto, it is very likely whoever is going to win in Mbere no jukakula cha Mount Kenya, and there is no doubt in that. It is very likely uro kawini kabisibuka bondo no kajukakula chonde cha Nyanza, which is very likely. Na nyako gitiki Mombasa. Msisi Mombasa Magdalene ya kitu kama hiyo na Coastal na that unuba kudima ulio kawini gitikira kya Mombasa umenye kureira kya Mombasa no getachyo. Now we are going to say this campaign area ilingwa ilingarwa MP lakini MP area ai movement na movement ya mato kama another movement there which will control the country like ODM controlled. Kana hiki Kenya Kwanza did. Ile kile tumena another strong factor kile election hii. Na liko kuona is very hard. Iba ikikujukiri kila mtu uro kumata. Ebanu kwa natu bonda para umira beja Mount Kenya. Mount Kenya nione ukarajeka yayona adi igwa control because niye kugeria kunyakuliwa. Niye kugeria kuitwa na leli. So niye kunyakuliwa ni the head of state. Na deputy owe niomba kulira. So Gachagua akaja kuomba kujukia Mbeere North. It is very clear akujukia Mount Kenya yonde. Ruto akaja umutunya Mbeere North. Umenye Mount Kenya ni dividire.
na advantage kedwa iko Ruto na ndi no kuona ndwere ngentiure saidiria nega continue mwaka kinya twathirie kura tu expect bado tweta kura neji twaringa kura 27 tariki 27 twaringa kura 27 ira itenda sentimini no kiaza cha Mount Kenya ikathirira ina ndi kambiria ina nale mekishemani kambiria weko proper no kamba ile kuwa mchemano jua siasa aja hapa Mount Kenya hapa na pale bakialilirwa kwa wakara ili kwa tweka Mount Kenya siasa kura ila jigweta the other way round sio kama mchemano kukabo kwa kuruki ndio watu baba kenda kuona ni hata gwitite lakini bakendwa barusite ndio watu baba inge bakaga face no opposition na baka face no opposition no menyeka bakena bedwa baina face na dirikale president Ruto na ndio tegale antuba Ruto dia bakia yo kapcha giti Mount Kenya ibombe bagire ngubo tonya na bakaga baina strength na nyanto bongo uni na ugwe ukonda kuiga something ati kuni urato babu kani kana tuona je ka Mount Kenya irok tukone yeke open tukone yeke tirok na tugete kidia nyoro tukona gwiti kidia tugete kidia tuitikidia ti president Ruto ai Mount Kenya kinyago itukwirwa atiku na post Raila ODM bila baba ODM bila Raila nonto kaspul kwena by election kenda prediction yeku ya kiama kiki ODM ikionekete na ngwataniro kile na nkujenio cia hapa na pale post Raila politics cia ODM itio citegera kona kwena weru ngimsira chuchethwa ne ODM ni uchetha ngimi thatu kiambere kwina family ira yungwa ire insiste no mwaka Oburu ajukia kitika Patelinda kwina another section ya tubara by ODM lakini misisi yao kana rudi kiao ticha Nyanza they are not from Nyanza lakini kwina siu bangi na baba ina rudi kiao Nyanza nabo ibaba aduliro minister Ruto you see baba family ila no kuona ni educate Oburu no kuona ni educate Raila Junior no kuona ni educate Winnie no kuona family ya Raila nio ina group ina bakina Orengo ne na Borengo ne ina kina Ojang Nyong'o inobali so these are the people kuraka direje kama tikwenda kiama kiki ya ODM kilita Ruto si aiga ngati ndicho ule kweja bakani ba kama kwenda kwa thona kiama ki gitigete Ruto nikyo regirwe kena no atiri kinya thwa Raila no gure tugeta Ruto na kale thwa no gure twite au baruga bura twerirwe tukiga gwe twinze ibu tugetira bati kwenda winia uganerirwe bati kwenda Orengo uganerirwe bati kwenda Oburu uganerirwe ira age mbere atera pass ura bageta na ino kuona basifuna bakolega because sifuna antuma batio mwitikia baba the family the deep family arabu atiku antuma baba former ministers bakina Mbandi bakina odu ko the other one former ministers actually kaba iki cabinet baba cabinet na bobalea ibati okaba ungana na mwekuruju ugitwa Gladys Wanga ina atonye na ministers baba Gladys Wanga no atonya tena antu baba jontuna promise kitika deputy president na iba huyu na baba kina Mbandi no minister chao bakalitie igantu kao bakalitie so the only people baba kaje kaba kwa dia baina iman ni antu baba sifuna baba kaje kaba ina lengo yao ya mwaje sifuna na tumuita hata wuro kijana kike Embakasi Babu Owino kwa hiyo baba kaje kaba ina mwelekeo yao mwanya lakini no kaje ukajoteka ba Orengo nabo Orengo balenda ODM ijukwa ni a man or a woman directly from the misisi ya baba na balenda mtu Raila wengwa either musiri tinya mutanu ngina balenda droimo no Raila nikyo kuona liba kumbalance between Mwini na mtuyo gwetwa Raila Junior nikyo rone Raila Junior bamwira narungamira familia kenda political part of it
iteka itena wini ewi mila na desturi kiyike mbere kana mutano mbere no ntira rega angu ukeje uteka kiriani ali ukeje uteka kiriani what happened siasa iu kachoro yo ikachoro rega ikachoro kwe mantu yariro ira William Ruto akiana state of nation address na kiro aliroke augire uchumi iko imara, uchumi iko sawa, uchumi tutiara tware na itana mbere kutariria akiringira ndebe mibango ya kithirikari akiwa SHA is working, akiwa new funding model iko sawa, akiuga mantu yeye gokiria urimi au nyotore kuringa assessment yeku mantu jararirie mantu ya witina mbere mantu ya uchumi ni mawirane kana ninguto nderi kana ni mantu yareo nontu nande ukithoya gisiasa ni no ikombesha jemi ukone ya Kenya unikira kireo uni buntari ndiali dia wana iki teba ilia tengeri ba Miru TV mbera itu tetewega teba ilia mbera uchumi bubui uni kario chokera ngukari kairi dira barabara ile chwendo ja sentiment kadi duibwe kabeja na beja ni kadi beje dira kadi duibwe iro kera to chumi bukubwa dira to kadi derua dokweje kwa kolomone tumione kudidwa ne kujura iro kambe ya matu ijede tembere dira to kadi derua chibitali yera bo 6 iro unigete kilima tuja kudidia te lakini for the time being now mwankambo ne bantu ya kudidwa na hata kanda ugoja tedidwa nte wazirikali tedidwa kanda ugoja jadile unironge tikiria te kuugu ukalika kintu kira kiriona itobati na kira ikyongo tumankwira itobati kuga kira kiro twariri anyway unikabwa akiri mukugitokimoka ukira fataleta ni nikoro kuma 6000 eja 2000 bapadi pongezi kitu tuone to tuone bu ibudiditwe na kieyo kira kiroki kudidwa na kira kikura nande tuira nyingi ko nanto bamiru muno bairega tweri nizi mburi kadi after 100 days atonyo bisine president Ruto atonyo bisine mwankana ndi miaka kuingana ikidirete ngiro giangiriemo kuru kiangiriemo na no twelete mburi jire didiate edidwa ukeje uteka petro iritia after every month nete kuitia chiringi jire iritia chiringi nyanya 10 egachoke kene kwa na chiringi emwe na watu twachwa economy jine kudirwa tukaga no uni kwenda kuga atire na kyale ngende uni ntera uga ndauga uni angetera mwankambone mbone project ile itaji iu ndo utalira mbone dho ikujurwa mbone matuja tukwirwa jote barabara hii tukora ndokane hii tukwirwa ikadi dho kuma makutano ejire embu ejire meru ekurukira mutindo aite mugutano ekurukira kyanja hii ete mwanka kinya maua dire kadi to ne barabara hii kuridwa na kadwa mbeto kadwa mbeto 27 ndio tugetera tone lakini barabara kudiwa no barabara jebu kuma makutano mwanka maua na mwaka jumwe tigere enu imira ko tikatugetera tone kwa karate na rwaria tuga mazu ya tediro kaja gitira we don't know what to happen no idi duedire na no era Kenya kudiwa 1 kilometer tu mazu ya tete no jakaro reto irido yetu irido tu tu beto to no jakara soki da sese Mount Kenya Kendekeni kingpin wa Mount Kenya Kendeke Mount Kenya kingpin ya rora babu bochuete ura bochuaga buingwa kendeke tutamuringira kura kendeke kapikirwe twareterwa na nikyo kuona kwina problem Mount Kenya ete ukaraje ke umwingwa ure Mount Kenya na problem na kendeke gatwali umalimu kendeke sawa sana tekurega no ila ture daraka nini ture miru na kendeke atara kwa miru ninya dwano daraka lakini influence wa miru itire gikabulura batikuika ni batikuika na tukamenya no kingpin lakini mwankana andi kingpin yondo kajeke kwa challenge ni ukajeke kwa challenge ni mono ni antoja bamunya they are still there ni antoja bangabana
They are still coming up very fast. So, na kwa Mount Kenya Kingpin, ika determined by election yeji, ureka umekali. That is one of the factors, ireka determined bwa gamono, ni ireka atomete kirika. And let me tell you as we are talking, akomba kundeliver Mbere North, kile president, no Kingpin. Nanto bamwitikiria. Lakini nondire keja kule mekeja gwita the other way. Akeja utunyo igachagua. Gachagua kajukia na arare na achoke ejajukia Meru na Embu. Na inyapato bisiru. Utuke no chijukia. Wone kireke akwaga nafasi ekudoi Kingpin ni ejuku gachagua. Na inyana ndega chagua na kaje kama kalile te, lakini gatwetere namba election yeji to witness bungwa wote ukama. Na tukiarĩrĩria mantu ĩgiĩ kampeni cia mapema kwĩ bamwe bakuwa mbeca cia mũingĩ nĩ atumĩka bũbũĩ ni kũnyagwa na kũinyangwa orĩra asiasa nande baitonyetie kĩrĩ kampeni cia mapema ũritu ngũgĩ bũgwĩkĩrwo gatanta ũkinyithia mũthia mbeca ira nacio nande ikwa iraita diverted igatuĩka financial muscle ya gwĩtonya kĩrĩ kampeni imwe kũrĩ propaganda. Na imwe propaganda imwe rambiru the former governor. No kwambiria. Batujaje kuona ya kiambirwa jambiri tuene on because we have got people perhaps idrikari neje na ite and people by the former governor. Na igwa bagwitari kinjiji. Imagine yegoro endline barandika bakauga 15 billion then Meru County ikiete misused. I'm wondering na inkurigara inguchwane ataukarika imbi budget tuwe kwa budget ya bekingana mutima ya budget ya bekingana budget ingana budget ya mwana ya 13 billion kana twero ila wimbo Kinyamiru lakini sit clearly na mtu kubuga ni buru akabu mutima atumirete 15 billion 15 billion chumetawu where is it coming from? Apart from that budget ya warari niyo ina andia mitirangu ke mieri ire na nyante ko iteke mieri ire jumo because budget ile tayari okuruku control of budget itira okuruku na ndoka ya kubi budget nyate kuruke tweri ina ambaki kuja kuya 15 billion atu bakara kwa jorongo ibara jorongo babo akara me akegana bakinya kuja kumenya ni urongo bamwe bati bakwire tutio kenda buzeja kuja because simply kinyoka ja ukeja kutwika ugwa kwa waka mungu ko kudukia mtu we mwaka akire magiteo ugwa kwa kamumbiruni uti mtu omero uti amenyere urongo burabure umwaka nandi uti amenyere uti 15 billion kyomba kudwa kyurite ndene Meru County because beke nyira kyajira ndene Meru County ni around 12 billion ila budget ila to anenkerwe uti yo kyureke kwa 15 billion yejire ibo kuga mtu mana adukite kila county neriku ina accumulate nadi kiasi moyo huo mburi matuja witingugi tukabona muno na mato antu bageta bakiuga ende gitokira kirio antu baramba gwitangugi nenya kama na mutuma kamuromba na antu bara bahali banga bano yurio ibete bategerwa bwega because batu tuarudire dirikali gitokia na tuichize tena kidaka bange pakarega itokarega nyago itanja tukira ni ontu mamantu yaja le giterere lakini muntu ajaja kinyaga dirikali letu tuita because akono no opportunity ukinyakwina ngabana ejabu dirikali letu akure that one can work na uni tietera na uni kauga umabwabuleo kinyaga bwoko ndege tine kiroke bwokali ukeja utuka uko bworo mbere kunja dirikali nyo tuku eni muthenyo rigiku that one to ititania ikyo utuma wona kuri antu batuere pati dirikali na mutuma no tiro bamuza bodi nyantu kwemu eni nabwo tukwariaja ibo bambere kulinga tumwana bakiuga mbura mutuma bui eni gitera kwali dia abenda na lile enda bamutejia batamutezagia iyo bakiri na ndigyo tumatuka kuli bo bali baba utinda na muthenya utuku bageta mbechemanio nengeo wa mwanya utuku bakajukagia document bakaikagia document ili kumakire county utuku bakatwaura bakaingilia mtu fulani bakimutwagira makosa kenda bona an opportunity utonya that is what I'm saying itubati kudwa tuona kiasi ndenge na Meru County na ndene Meru County itubati utigana matu ya moja atuone no tubwa ngukwiro bwana mudhalimi mbere poma kama na uga atiri katute kwenda ndivyo okolea dirikali yatabu nenkera okolea mwira ndio thithie etire kagumaki agwita kagumare kananyo aina mieri 5 5 months
Nyote mchama ni adio kolea. Kinya dumwe. Ito ukira tuga ng'ombe ili agura na mbele cha county. Anto bakana no to ate kugura nandi. Imbia tenayo. Kira ali na ko kirigeta ko kolea ali imbia tunyeru ereta ni okolea. Kenda alega. Abati kwetu akitangaza mchama ni okolea as far as we are now. Na mchama ni okolea no abati kweta ni ona andi ageta ni akaikia ng'ombe. Ageta akaita tunuku anu kuchoni kiantu arekele kuitandu. Nasa kiakale ne kiambiti achu. What happened? Sirikana namna gani? Ikiwa tumakura ade matuja morongo mumwe tukateka na tukamenya na tukone inabwitite. Na mtu no spreading gospel. Yontu bale obakuliwa. Kenda bae wa tigiti ya UMP. Baba utinda si wenyi na rukire dasa no kola bagita statement utenari rungi. Bakiuga kukaliwa na nona ba muitigiti ba uchwa. That is politics. Na politics ngura ni tikiritwe. Ugomba kuchwa tigiti ya UMP na eto ile ndiko nikanyali eto leo. Yeah. Kiama kimu kia UMP? Kiao. Kia former governor? Kawira Mwangaza? Ni UMP. UMP. Kuli antoba uchwa tigiti ya UMP na njire nkurungo. Kuli antoba kuruma na tuku muzenyaru kiri no koloke nda bae wa tigiti. Kuli antunya ba akindero gitekia oke MCA. Bale mwigwitira ntungugi ende aino ba ubonia no ba itira ntungugi na tokia no kandi yangu na kudiria yo tuma kwira atiri kinyantu ba meru ba muntu akibura na kama ditekeba wathiruka ko meru ko ndebura ora ngugi iti omoria ni ukejari ore MCU wathithiria atia ingugiri ko itire kenda yo turete akiba unandi ago keje kuga si wenjira ne gwitika ri ugo kuma myaka 5 ore MCA omoria ni ore MCA si wenjira ne alio uri MCA si wenyu etika nikende mukamenya wetha antu bai bakwaria uma ni uma bai na buka na ni urongo indi ni utikana ne bati kwithia kiagirithwa na chiurio kurua ti makosa kithia onto ni bati kwagirithwa kabo agirithwe tukaua botathithirwe baraba ekwi bati kwithira bagicugurikira uri kagwire uko ari na ari ngautokeru ngaro utokeru utita uti mtunge kire ngapa na sibra tu na bonde ne Meru County utunge ngere kushughulikia si wenjene. Okay. Already as we are talking now ni engineer nya si wenjane ale gwete to na engineer sibogite rinyu marinya jaje engineer kenye si wenjero already komba kuri linya je etiakinye yeterete aki baba implement ene kwa magri na bati gwithirwedi lakini babu ange bonze batuire utuo yukinya step imwe ekumanage siwe njira utuo na bwa kurura mbira na rituri au mbere dutira uma. Okay. Abunge na arinyare on governor senator bariwa Togate Mbaru Rais William Ruto na Kithure Kindiki. Omuntu ena maoni yawe na hiyo maoni yao bari atongeria Bathuri Nakuru of course county ya Meru. Na Rais Tindionge imwe kana ijire ithirite ari a Meru na ite ndionga kadhaa inyare omonini wa rais na mawirane kathomba yakaithira ya kerekerwa kiri aringi kura na kariba Meru kwe muchango ya interest yembe na juni muchango jo compensation ya baraba turi akwe na Meru National Park bara batalire asara migunda yao ikinyangwa ningi bamwe bakithira bari na ngoma na ngura dio cia mwere yo inde riboti twathone mandigweto anteto ikionania kariba kiuga batwe ethia kwi mbeca cia rutirwe ethia kwi compensation ya buthirwe tutamiona batu bara twathirikire batu bara turi na ngurario batu bara tutalite asara turi arimi migonda yetu kwinyangwa ruarua riboti ya thondeki mwandikweto anteto nya murithi waba a central igembe central kathangene ntere cia kangeta arimi bakiwa aitwi turarao kaya ninjo nimbiti uti shughuli tuona buidwa kenda batu tore wa sara eu uti nya baraba ina ngurario uti shiringi ba mukira inya shwali rira atongire bakuwa Togate Mbaru thirikari ya Rais William Ruto na rais wengwa akinya kathitune kamo Meru akaruta mawirane na akawa mbeca tutenga mbeca tuika na mujamune munene ejo mamilioni ya mbeca jigairwa cio changwa na akaribariwa tutachiona na ndiretire ko na wokiailia isiasa yu kana isiasa ikoringwa kana seriously ni mawirane egiro ya tinangwatiro imone kwa siasa
lakini ukayoteka bungwa kiniani uliko mantu kweliro kairenda kwira kulingana ro kuga ukialua bala meya kwina kwi MP bo kwa bakiala me otumtu tena bwawe na kwira siasa ni otumtu waragia utimantu jara gwa siasa ni jatena lison no tejo ruma kwa dia siasa no ruma kwa lima tenda ya banga ditwe ya kono ya kalo ya kali project ila chonde chemiru ila chonde chadi ditwe ikibati kudwa chujuri na tubara bainge dine la tuno ndene miru te president atwa dine atuno ndene miru I project ili ikudondekwa icho china dina ila nene yonto kwa te kwa na kabwinte kwa na ri uroka runga maja wali antu ba miru ukibera mantu jabo kwera ili akakoromoni okay is it correct ekado etendwa beton tonze ni ukarunga mawili antu ate ngabana karunga mere antu ate na ukire akuga mantu ja hospitali level 6 ni kudondekwa tukinyegita rero tena we kinya wakarunga mere antu ate utikwa ndakwa tinjara mujumbe centriment akarunga barabara ile chambe tuirwa barabara kwa 6 ile batikuda chi complete by 2027 ikedo itendwa chujuri akarunga mere antu ba centriment yate university ile kedro etujuri alitomba ndo abaiku na president inaukira no mwaka induru yakithoma irwo utikona ari antu bangunda gwikirwa kamurigo jumba batio chaura yontuna ndi mujumbe tu ndo na mpeje cha barabara ni president ndo na barabara ndira contract akale kwa wambe chini atendira barabara lakini mbure mnadi yake mujumbe ali rais na yambe cha barabara yes kati mechumana tanga nini kirbi sindi eveba ko data no sindi yabwite kendira na barabara kinyambio sindi ya barabara ile ndira nayo ikulipea na nyete kulipea ibarabara ile ila nene imeleta na ngugera nene barabara mbeja chesi ndiye jumba kudithia igwikira barabara ile andiko ndi taigirwa andiko chibwikirwa andiko barabara ya nyingi cha sentiment ina andiko bu matukala ke bubulio gindukira sindi ya kwetumba kudithia na kila mujumbe atumba kudithia ndi gwikira barabara lami that one betiwa tena tio na nyate pebewe na ikio kwenda barabara ile national government eu gwikira lami eu national government kuna barabara ile gwita kulima kulipia gwikira andiko eu ni mujumbe na kuna barabara hii ingine aleja finda roads icho tonya malisabu chongwa malisabu ile na chichangabana ni wiga yeni tu na ndi utumba kumaja kinya mujumbe nonga ba kwatanilete neta akadira finda roads yon donete mujumbe sentiment ile finda roads ile rasi tamwire dira na dilete nyingi mono lakini ba kwatanilete na kireto dira ale mujumbe baite kandia uro ko na mbete na didi uro kwamba kurombe ya didi lakini barabara irami utio mbejesi ndiye bwibati tonya mbejesi ndiye bwitonya kima skulu igatonya ge security igatonya kiri bwako mobisi ji cha ipi kana we na mamuzi ya chibu hivi ngio tena now the point is kukaragatia all right ko ibo okuga na idhani riuria kurige mantu ya mirandi ya witi na mbere witi na mbere ni amero bongo bakaithira bagikira tiki kana bakiringa murashi kona kithia ni makore na witi na mbere bureku ndiare muregeria mbiratere ndeka chetu zinatupa kisogo indi nukume ila sema orute ugambi bomudia ireta wapating shot na kimoni kambuga ya mbere abatwe uni na uwe nore onge baba Meru County liseneti ba Meru County ibo bakauka uma kedra project ila national government yotudithiria tukachiona na kulingana na project igakara icho ikanisa indi whether Meru is in one term kana two term project ikauga na ikauga yote iba uteka and people are looking na ntoba baba keja kulinga kure so kulinga na thirikari je kadiria kulinga na ure kadiria Meru town kulinga na ure ga Meru level 6 kulinga na ure ga twakira na ala
na bagwaka dokwere bagwaka maua iko gatoni wa thirikari geta na ndira gwatuka tuba utiko barona umenye wanu tam thirikari gachike no tutam muntu ageta kulingana ura kethura kiona bugire ni the other thing mbugera ndike ngidira buruwe mbuge mazo yambalire ya tutethire yajo kambuge kairi chokeria atiri ugo kethwa nuije no ture na ari otwire ukethwa nuije utigwo tetheria mutuma guchwa thirikari iji ukethwa na ndeni urone na ukinyatika tiko geto kyaragia no kito utuko na muthenya ugikere ugikagini bomission kana ugikere gyo mithukia kankwira antu bara barundire thirikari mutuma bariho na antu bara barundire thirikari mutuma batama kaba mirundire miaka iri na gujite mweri jumwe antu bo bariho teka bo mumu so bariho no ge expect bagakira mantu ya jonde bugeta bweze ya kuma mwantu utwetete antu baiba bwene niba kumenya tabukudithia netera very soon ukaigwa resort no ukaigwa bakiaria no kamenya bariho no kamenya batikiri no kamenya bariku no kamenya kuri antu batwire thirikari na inya yonze na bange bamwe para pass bamwe batutiga no ntumo chwa thirikari na ugena kwa ntu bamero bagwitikire ujo chethanio no we na Titania. Thirikari ni ya mwananchi, government of the people, for the people, by the people. Yandi kinya na ndere twiteru kinya to thirikari je bambiri ona ndi bakego iba kuona ni ubaitira ngugi babati umekaria juu chini Iko riwa thirikari yetu. No, ndio thirikari yetu. Mwananchi uro mejure lisabu. Thirikari. Ati lisabu ate. Ibati utungatira kila mtu. Ndakwira ndare gatiro gegatungatira. Nago gete thirikari utungatira nago ukimithukagia ukimithiragia. That one cannot work. Eu nibu kubati ebati untungatira nonto. No, ntia. Kakuro tungati bati utungatira thirikari. It's right. Amre baraba upinzani utuona miradi utue tibati utunga thirikari kandi ugatiri ugo kethwa nuko utunga thirikari ugo nagwe tiga kuthukia thirikari ukwende gutungatira nikino tutine imani nikino tugwita gutuka thirikari ukwende gutungatira no yo nagwo kuura no yo kuthukia no yo kwali orongo kiugania ibe 15 million billion ichiore biko kenda antu bamithura ichiore byo ruwa ngikule kilo ya 15 billion chumetana mtu akawa maoni yawe ambio mtu akawa maoni yawe mtu ana maoni yawe na katiba neba uga maoni jaja leo jana wina umaja leo na ja wina amana jo ili tu ja kwira wananchi bamero ati 15 bilioni kirauli rekoro wera wino kwina mbeje kyamero ile na bote kwenda kuuga ondie ni mwita na iba ubia ni mwita na ala magutano na mwita ntumbuli na bokona na mbeche ile. All right, thank you Alambweri. Mambo ilikuwa imechemuka ile diali ya siasa mwerekera ya mugongo tukiona siasa nitecietete na mbere. Thank you very much nonto bokuya agotutetheria kona ni atia kuri na araba wa muthende na karishi bagwinya na menywa tonde ndiatia retwiri itho tukaithia tukita na mbere kumurika burana ndi inyakura ibura ikuringwa utukwe groundine rithere groundine Meru TV gutigira ni tukona bura kugwita na mbere nya waririo mwisho jwa campaign kishaba election nonto nandi 27 iria yokinyere rwari 24 so kidogo ntukuijire tugitonya kiri kidrono ke lakini yote 9:10 mbere mutegeri. Thank you very much na ndugu wako tuwata mbaru Meru TV wetane abatu ikinya kwa ikinya gitwedia nyombe nteto na bari 1 akate tune kamero nbito wa kabwe mudharimi nkwendele ntukwenjega.